ye kama echichino na absorb na ente se nkruwa bi no na ete se gel no eye secure sanitary pads ladies we are secured so wo kumasi mama excellent cosmetics na wo de wani achire ho endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuaten yetene so na ya sorry na dogo se brey na endpoint homeopathy ayaresa eno no homeopathy eye branch of medicine wo de adwuma eye na wo de fi UK obai obedru ye ampa yaresa wo de aba emema premature ejaculation eye omo made wo mo ho ema ne mema wo mo pa wo ena prostate in men prostate enlargement no and also so endpoint homeopathy clinic woye ho adwumenti Dr. Dubuaten friend say sia wono abefa e wo 0244867068 0244867068 na time heba Mr. nie wonu mu ato tuntimi ni haji awache wuntimi ni haji ajolof adan ya loss of appetite wunim yare ne fa na anorexia no fa o dictionary ne ko hwe anorexia na google say what is anorexia anorexia betchew na achew ba adan ya wunidi yie na nka aduane de haji de se no ane aduane element na ho emma manum ato ene de manum nyame de ene kwa de mihuru efibra minya sikai mintibi nidi first na hia me de na ekom de me basa basika ba mensem oboa ema by for metam appetite so ema demons bi emetam appetite afia wanye sika sese wudidi ehye nyame ne munyam ka didi me no ama wonsa so soro hene yeda wase num time eba mesha na enom me kama na saamu a na unim malaria na sabo se me de onim se bosimi bia me yare malaria chese wagye atum se wo de every month bia o malaria ba nanka nipa nyame abo se ni suba ne se so enka anopheles mosquito enka yonko ne nom time eba mesha omo hu ye mehi kura ye omo a da bia ne ho na me ene mabatwe ene mabati ene mesre ene me nan ene me nsa adan se me awuni ene me honam tutume ene de kwadjuro obesori yakwa adwuma no ena body pains nom time eba mesha na asori na pa wudi energy na wudi yakwa adwuma enti time eba mesha ne de malaria loss of appetite body pains na wonya wudi baby etu no wobenya bi obetimi afre 0244 441 7669 tbm 0244 417 669 0244 417 669 na wudem na meka wo se mobransam ye obi ansam na wutie enti ubanum so na kasa natural mineral water eti se weekend ya ye de ne aye adwuma yi ye se kasa ni he be chance anum ne ne nate kasa natural mineral water abuju su kasa natural mineral water mu amoko party mu amoko wedding kasa natural mineral water mu amoko ayie kasa natural mineral water nunnie ensuo nie eye kasa CASA na wudem kasa natural mineral water eye ni unique package no jai ba ko biansia kam de kire kasa natural mineral water ensuo wo ye kama proper kasa natural mineral water ye betimi amount water bottle do no anasa sachet no anasa dispensers no ni nyina wo benya bi Casaloma Ventures ene diaba wamo taifa heya wo Bog Hospital achiwo etimu a use se wo obi a wotu so na wo de pipe na sisi so a memma nkwada ne numu o mo nkonya yare enye filtered water to sase ni because fie no mo nom to kasa natural mineral water ma wo na wo mo num bia na aye wo kama wo ye yie na pese woni mu banyamo a kasa natural mineral water wedding kasa natural mineral water party birthday kasa ono no jai oya guy ene kuta me ne behwe babehwe apambesi ase ahye me blue ensuo ne yakrogia ma wani boso asa wo hye wani momerom krogi kasa natural mineral water you see babese wakwa me ne so ne bia no mapsama hajia wa chibi no de apananum kasa natural mineral water ne kuta me ne behwe Facebook live mina me da ho no ensuo we eye kama papa kasa natural mineral water enye nsuo ni nsuo a wono mu a woni padua da wase ensuo mutimi nya yare wutimi num nsuo no wanya yare enti nom kasa natural mineral water na ebetimi aboa wo yie akoyie enti
Or Taifa Bog Hospital at your friend was 020 6469 430 020 6469 430 and 0303 0303 965780 0303 965780 Kasa natural mineral water esukroje aye bennom ade agu ye boso na akoye nti we de me sam makwa babiemba M궈BORṟ ASEM e obi asem enti yasa se de na me nkoma oheneyere me mo akwa ba pa oh AKOSUA insurance evergreen me so eburu na wo fe na ajare use yitiri de unya mo ni se de abo na na me se me hwe wani sam se apam da be na ya maami obenyini I don't know what's very young class what's I see with things more any wona unie ni share because mama makwaja that be oheneyere ka se mama na kwaja bisa that be dey say mama nkonya me yes it's about 1,000 ma oni AKOSUA kwade ni ayi adwoa eno oba pa ya na me man me mama nkonya me ne aba me boa wa wo tenetene ye mo kwa na ye ne mo ko ya kwakora ja wenye tu ana me makache nyame wo 20 years free me age so oh amen wo 20 years sa wa ye kokoro motenti no actual birthday no actual you know just a number SOMPA FM actual ne de wo ho age is just a number eti age no de just a number na me mu de sa wo ka meka yo so oh 40 something matwam me do ho so what you say na momu no eno de just a number ba mama nyame yi o skin na wo yi 20 free skin nim AKOSUA we say asa yi o teens ni mo nya no 20 no teenagers and teenagers and young adults and adolescent age yes I think no enkola no panifo no twins so no say montafo omo twins omo na yeyan o say oba no wo mu no o say no the fresh skin na mo hye sa me no ye pe why me no ye pe who can say bia 18 years didn't we some 18 hey sir bro no so kra be ya 18 I will janu 1 year pe and us mami to pa je say unya 1 year na ho me AKOSUA nyame ehra ehra na nyansin so wo so pa na eya 19 say don no ya de ho abo na ya sa bi we de kwa fam me nkran ha e ka bi kura ba ye me don hima wo do ho don na magia boso ajoboso a na safata o yire na kai magia boso sa ka kira pa sa to da bia me ho se metia meti se obi kan news oheneyere gubo ya fe ya kan ai said they would do don't miss what? Ebebe no. My father I me trademark. My wia. My fa. And I'm say ebebe na get the kind. I fetch me tie na no saka bako. Would do don't sa. Me say Marco, tell me mu say and I'm a catch up. I'm saying, I'm Musa me Tom and Mupams and Debbie me Metia Cocos. Metia so I'm never yam a portion. And until the cocos on a me, Motsna, my poor Majas, or Megina so. I Megina so. Cassa ye money at them. Make Cassama Marco, Sam by and unim, Cassan into the me. I had the sabo. Yeah, de nyame besho nyame de ayame no no etini pa bia na wo ka se mo si enhie ni pa bia kwa ni pa bia babo abra bia na obotaye ntia nyame de ne nyame de ne ba botaye bi ntia ho amhia wo na awrade ayi afiri ho amade na besha na me so ba upia me na 14 year old girl bena wo bone shorts ni jeans abone blazer da be wo ayi oheneyere wa bone shorts o mama my heading blazer woni nyankopon asha me dey me why for papa say 16 14 year old ayi opi ba me say what oh things say me do 22 23 executive girl bena wa maso sa no na shorts o sa dia bushu na make me say gay you are yasa or ya mama kai men kola brem na me penikanik na me penikanik me I wish I
Hey, young no. Hey, that time secondary school no. Ni kanko o. Akosu en kana sesi akura ye hwa ye timi hu maba. Ni kanko o. Ye boni kano. Hey. Ebi da to ase bo near the top omo that time you spaghetti top spaghetti insane ye tia esa wo chese wo ya baba wa and ye free that prayer hu da ye free flat akoso ho ye kura no wo fire flat o se ohini obi a wo de nyam mi se mi so nyina na mafusua sure eti no mo from Coca-Cola shape because who hu mia mefunu ye kete ena me hep na yesi figure na fan eti mefunu sopanti uso bi wa naturally wo afro sure eti wonwo ekra na so ni di kra na funu sana ba ye no mu de mimi de na ye kete eti ma wunu mu nyina echi no still na that's what is fia ya check your personality ya brother say fia no that's what be na ya say check your personality o menya wan kodi nkomo ka bia woni bibia oyine o wa efene energy adai o te brightens uti we de unya monno ni sei ejeli ni sei ejayo tete ni kwa mfa mu de we fata no wo hye ayi natural no so sa fata no wo hye wege nso e fata njaba mi ntwusu de ayi wo do ho bo dondon say de dondon hema wo ye de ye fata no tachi my force wo mo chia ye ji wo mo so SOMPA 106.5 ani takwafuo nyina ye chia tachi my ye chia wo mo nyina ye da wo ma sisi wo mo tie SOMPA radio so opari e opari mo so mo hwa ye fabro so ye da wo ma se ena se mankasim Kingdom FM wo mankasim so Oma beka won fa ye kase bo 106.1 Kingdom FM 106 omo ne tachi my SOMPA nyina ba we no mankasim we ye mankasim na so Kingdom we ye SOMPA we ye Kingdom we ye SOMPA we ari edem SOMPA Kingdom edem oyire ye nanso mo bro asem ye obi asem ya trase ye ba besua de ye nua bema you saved na sembia betu yanim na megiri se nipa bia da bia meka se nipa bia obehia ne bia ye story eti ye pese na obeka ne story ne kire ye na ye pemu adusua ye nso ye de bokakra obeka nsa na mahye nkomo na se se wantie bia wa yo ho to da bia ya na bible ne ka asem bi se no menka obi a wode ne ho to nipa so na ya empempi na so ya adwene koye yense abonten so fo nko a ene se wunya kwan tie dwumedi adua be wo se wo maame o papa wunua anasa wo yonko anasa dasane biada eni kwan sa wo de wo hoto ne so nya sa abedane no me wo nhira bia wo wanim no ya wo hwe anim kwan no ebedane no me wa abre ni kwan se eba ne senti bia anya so na wontie SOMPA 106.5 FM akra na ene ye nua be ma ne story no ye nya se wa anya ya se wa anya wan kan fo miensa nse mi and na was stories nipa bia ya stories nipa bia our stories be e beti bi aboa ya bra ba na wan so de bia toto de ho no wanyansa bia firi no nti de bia ba bia wonam no a wo kɔ no wonim so obenya bi papa bi de afiri mu na we se na ba ba kira wo se da bi e wasa wo sign fa ha se eno nti na mo bro wa asem ya na ye de ebra mu nti ye production line no e 0509 438 463 0509 438 463 ofra apamda dano a obefa na bibia nso atimi akwa mame ye trouble no wo court ni munti so mo na oba hema fa ye tu awie na mache obapa medanse etiefo mika wo semo bronsam ye obi ansem na wutie e wo SOMPA 106.5 FM so ye nua be ma be free ablekuma Yusuf Haruna obaba say pese etie ne story ye pemu adesua ne de boy bro sene awie bia ye trase na nkofo be kom story de o ma fam last week the Dixon tete obesra ye Church of Pentecost be ma ye adesua bebre e free ne story na wo chine kwa bi ye ne nyina ne amen na wo chefo fronso aba ye ba besua de ade bi wo ho a wonye obi ma ne nka nkyerɛw ɛna experience too expensive sɛ wotina wo ma ne beto a too expensive eti obi a wo fa mu pɛ no watie na aboa wo na wo de wo na mo asisi enti menkɔ na menkɔma Yusuf memo akɔ aba o bra wanim kakra bi ma me na bibia bɔkɔ de ya bibia bɔkɔ jo wonya mfie sɛ bacha 28 years wa ware bacha dabi wo ba bacha dabi ya wo he ya wo me asante mampon emprem wo ya santini bacha nyo okay wo maame ne wo papa
no utina omunche monkola brem net se no mo ya warefo a wote omunche ananse uye obi a utata nkrofo nche te se media ibi but no mo ya warefo a tina omunche get to 18 years and so na me start say me live life for abrabo. Oh, okay. Na so umama no papa no mo ware na mo ya nuafo dodo say ye makuma 11 umama wo yo ono papa na wo mo nyina 11 ni nyina wo to so say nyina ye tie so wo ye na to so 7 na say ebi di wanim na ebi di wachi so wo afa no mega okay na wo say 18 years na wo ko bo wo bra wo ko school dru say pacho oyabusian some story bebre okay na ekura na se ono ekura asante mampon okay alright me face a lot of incidents bebre my we radio stations Rebel FM and I think say Sky FM ohonyina ho nsem ko ho na me gusa wo say school wo ko school dru say me dru form 2 but obi kese me o mi school samu ba ne se na nipa ne kese what's the menene ba na nyanta wanta na ne ba ko bo ne maame amane the maame no na 7 pleasures say so to me pa entino ka ze me ko be excess am yahwe ti me do form 2 by form 3 ne de me o ye because school be the 3 or 4 me share the condition ko na ana mi jaye enti mi enwura form 3 ho woni ne ba ne nyantokwa wo bra form 1 na form 2 na mo form 1 JSS and SS JSS ena maame no one ne ba ne nyantokwa no oba na obekese wo ada na wudi fa na mi ndifo na mi ndifo ada na one akola nta wanta ba mo ntem they say like no more ya exams ne bi muti forest na mo ba kum school ti I think some come mark one of student be exams but ankoyi ana odestre no e opa na msemasa ye nyina ne nimbi nti se obi dia ankoyi a mentime fanye dai enfansre no it you know that time na my sister e condition na chiri ba mimi di na chi no condition mu a ye ne wa na wayera o ho anu baba na nya ho we face a lot it na ye ne say like a dambo ana o se de we sister na ahwe mamu ko hwe ne chira kwan no na me so manu yi me ka say we free say o ma me mma no abrabo mo bo ha no a o mo bo me yin se tugu no every day ye mfa ye ni nye dai e hu ana dem kasa nti akwa no ko bo ne ma me amane de ne ma me smile say me frɛ na m ka kire o mo say me nko ti da the next day na ma me shia mo krum ana o se de in fact man kasa ma me no I train be ku school esi abronsan toka aware am yahwe asama ma me ni bi na no ka kire me no ti from there no me try school na me ba Kumasi me try Azaria school me Presby school but ni nyina form 3 dem mo there wo school na edie na ya na to emma woni nye sa wo betre school na die na si etie na emma woni nye do nan na regional of kakra but at least na me manage school pa okay but minim ebedu anu ne ya fofo elime nkwa efelime but I don't know you be ka bia no ma me free village oba Kumasi no obeye west na akoy say dambo me Philippines like a dambo and me friend ma me tell na me call Rebel FM akoy report ma me misawo ye beba no so de enfa no nto nche ebra ma me ne kese wo no wo ka kire wo parent wo ka kire wo ma me se wo hia ma me bi wo twom ama na ka bibi ase wo bebo bra me ahwe wo be wie school me ahwe wo be sidan me ahwe wo ka bibi sa kire wo me ka kire me ma me ana me sale to me uncle akwasi aba bi so anim say ofase na ma me no so onyinya me to na asem to nkunte na me hwe so mo eto man kan wo asem mo anya ho he David obi antu ho na mo kan wo unim ohene you see metros unim your best parents words are really powerful SOMPA ASEM to me wom yechire eno ohene ari ba kwese se nipa bi ate ase ne se wo bi ka bibi egu wiemu aka gise wo rena so sure mechirem se obi ka bibi gu wiemu the only way sa word ni be ye adwuma se nipa ne nipa papa so ye nipa boni ni west onyame wode kasa ne bo wiase eti se obi bie na no kan asem asem no hange ho se ebebem ebresim gisa asem foforo kokanta asem foforo counter ansa na asem na bafo eti se wo bie wanu ka bibi na wanre nan so a ade ne be ye adwuma sure eti wo ka wo bie wanu ka bibi ka se oh
media me basa me bebra. When you speak those words into the atmosphere, it will work against you. Just how say baby, sa asem na me kan me cham. Because nyame ma utumi, o ma power and authority. To me ka me cham, me kan say me de wiasam by me ba bebra ban me cham. Memre, mediye. Then that word no we put it down. Not this word not surpass it. Sa asem no. It is wo bebe be kan kire wo say maami bia kan sem bia kire no men sem a ese wo re na so ese wo re ntia no bibisa no se no odi for se odi for in the spiritual rest se wo kwapa chaw se bia wo kan sem tie wo bia because asem na wo kan ne wo mu se ne ba no eye ba wo kobo ne ma bi di the tem se ne ma e bi so aba ko krampo na ye ma good tu ka se wo maami ma no mo yi nyin sentu wo kobo maami di ntine wo di for ejike bia ba maami ese nkomo eni kwa so mo botugu eso mo kopa ma me ne chew e say see assist obi fum kuma obi mfumu nya eti say akola na nkasa yie akola no ama ma me din ba udie woni akola na ye wakopo ne din so because ntokwa na no nka wakopo ne din ti so obo ne din dia mo akopo ne nuanu din ti ne ho no ese nka wofo no tie ye no mo so receive nsa no mo de ne ko ma me no kopa ne chew no we are na asem no ma twam opa ne chew ye o ma wie then they can renounce those words eti e be sese wa wutie me no so obi akansem bia fa ho ana wan kasa no wa ke kansem bia fa ho ye ne minister me na me nyeska da me ba twenti hu se da bia hia those words are fighting against you those words are fighting against you eti de bia me kasa me papa bana hene a wonya ne ba bi ko nya me fa ne nsie se wo kwa adwuma na bu sese daddy nene sika wo se me kwa ba me ba menya bi eso oyime ye wo kono ni ba bi okonya bi ba wo se me kwa ba me ba me the school fees ni beba ampa wo be kono wo na bi kuta no wo ka bi into the atmosphere eti e besre ye ma no ye speak blessings over them sa wuti so obi aka no me asem bi counter akura ni difa mane ko pacho wade ne ho those words will counter any adwuma because you superior word especially the word of God onya me asem no e superior more than any utterances e finipa enum eba etem be se me jan Yusuf de yiso na me di etufo maami mo eno ano no yo eti Yusuf wo mo anyom ka so ja maami no ena aja ba u nyini na ho kono hu se wa brabo no enkoye Timra mi nyina na me call Kumase Azaria school na me oha na me feel pains like me feel say me nkani paun ti one day na ahokyere ne komwo cause if you ni bi ti na me kwatena mai bi so nje na o ye passing garden na me so me hard worker ti na mapa no obefa flowers free akra na o de ba Kumase na obeton but the day na me call no from then we say papa say na house be kwa be say faso ye flowers nto kire me ti send them one order flowers e produce na dey no ton ti me friend ma ka say na condition say na me dey me namu ti sa tam na ko school na come de me pa ana me school for so mo kono aduane ti na say me di akiri akra na ye ko fie bi na kube wo na ye ko TV me na mfuru kube ma afro first one ma te second one ya te akronfo the other side the estate na school is one as the other side but Islamic school and then kronfo na mfa ku be nim you na me bo na me di uradom nim me te se bibi etweme uradom nim then the guys na mo come on there o ma fa estate na mo ko and in fact e bo me pa lucky about squatter na shem nka bia nka ba na kombe kunkura men kata because Kumase Zungu there it's not easy so be fa ko no ware ti me ko fi no mani nyina ye say na me fi ro ambusan na bad na so ye school nkonya me bole me din intro say school nkonya na bo mani ti me friend man kan say na ekoso ti be say me ko Server FM nshira Server FM na me de mo ko asem ko to mo that time ajawusu na na host program na me ko to na me ko baby ti na ma hu say baby adu no ka cham say ye Muslim for ye engineer mendi SOMPA FM Islam for Muslim bi ani ne mendi o mo de ne bayi bia ye motia inti ne maka se no baby adu ne die mede baby wu nko baby mo kwa ko so mo de me course of maami bo ama ewo asofia ewo Kumase side na maami no edi mi wura mpa ebo ma na Mr. say or stand me free condition na say even though now we are Muslim no yeah ebra na wo pa hoto because na ma say bibi twen wo tim say obra bo no eye nto mo de ko
so for maame bi ho open so ma ye de wo koy say omo show eti maame ne bompa ma wo bompa ma ko si say o bompa na ne ma daddy that was the ne bompa na wo aso dem na ana say sometimes ana spirit appear no abehye mu no cancer no cancer ti obehye woman to ba na maame ne bo maame ne din straight forward emina na ni kunu so ba na obo ndi sha ebu isaka ana say sha ebu isaka de wo emina say maame ka see me then maame ne say yempene o ni pakese yentra maane maji ani munyam yempene oba kraketo aba baji kromofo ani munyam inhire kura na be bo ne dam maame no so ntiro po so kana papa no pese o dey oyire maame na no e wa so dem o na enyi ize fadi agro ti daddy day no papa na boy na ade be she ni nim ye say ko wa say sebe pamla de bibi be she ni ma na cancer cancer ti na ni ayisu sun na am se da bi min jindi ansa na me jedi me kokoro mo me de boy na ni keke ene aya hyen so de me akọhwe papa na kira kwan eti me ko na mfre mbapa na kan so me ba fie to on frame if you ran kan say ni say ana esi me share abo edi interest a kire if you ran say me kofi akoya ade ti me ko na anya me ncha de me pie kromo na ofri ho na ko village na kokufo side side me sifika mo me pie me wura krono na me hia papa no one on one na say te bia na boy no go mu aso dem no the same thing difference behind I'm so wow then I believe it so from there now I'm starting jan kremosun no so no nema yede and dem bi wo ho oba Jesus sunsun nema ni di yes imagine nema ni di say nema yede okodo into true of mpaibo no tafina papa ni share me na ohum no from there na on me ntimi enja one on one say so mu se me ba no mafa so mu se me ba no mafa tinka kran paibo na mu no ne mo be den on paibo no me yede e de ma me ko na me ba sata me nyadwuma be fa car na me te what do you call it me review tafo ehwa tina me fro na mafaka ko asofia akọ space ona na me compile na compile tina me ko school that time me ko school ntimi jai school no ntimi share school uniform na me do that na ma ro na ma fa aso ifiata na me ko aso na me private because then me na mu say me ko dem so of me frɛ efe mo ka chem say boy na mo de ne bae no on kanipa ho akade na wabodam nti so of ma me ne nyame nam ne so e ma minya enkwaje okay every ewurade ho eti so for ma me ne ho no wo fa Yesu Kristo se wawurade ne waje nkwa na pachinyo eti se wotie wo ye Kristo ni pachinyo okay eti uji ufa Yesu Kristo wawurade ne waje nkwa no mpaibo wo ko wo bompai no emuna na wunya wayere se hu se afede wo ho ato nu se madem okay ti nu se madem afede chance sa de se ne ibiere ma meta ma mi jai school na enti no mi jai school no ma enti me anto su bi na mi jai ti me ko hoze kakra wa akra ti wana minister ba ko no Dubai no frame say o person de me call outside Dubai to no agent no first batch ko second batch do years no no me say atam na ban say ban na do abre so it ombe this a police form so atam na police form ko Dubai that was 2017 and na age no of him agent ne ka say me age we yemfa to kan to increase me age no or the course ro ti a twen be say 26 months visa na nyede emba ana me kokoje musical free agent to the kwanto no na nyanko ana me silent minister mame another different ejuma ana me no akra tina man so outside no ye minister of penifoni bi okay me money di timbe 100 na ejuma e wa akra ejuma be na ushoma na me she POP cement tina be se me 3 ejuma no mano ti obi ene se papa no wa brochire and our sister come for ne uma no tina wo hwe na ejuma so Ghana ha Ghana na wife so ye lawyer ni okay me hwe na ejuma so Ghana mano ti de mo na ejuma koso na ti menyeska sata mi village na yin say nkramofo no afford the born na azefo me bra mo so mko ba afford e ti e koto na ntwe be 3 ana e ko ye say ye so e ko ba afford e bi SOMPA FM ti ko do na maame na o ka say me no na according to me brother bi akokoso ensem bi akobo maame ne bayi the whole lot ana nyi easy wo ho iti me wo ho na e ko village e ko ye me ko na maame nkran ni bi no ben pa nti no on pese me ko but aswanti no na me twifa so na me de me ko yi because of crazy na menye skana 7 pages amato na ntwe de abadi nti na me ntra me ko se mo ba se sala wo se die yo kromo nti na wo ko na jama ko celebrate ko celebrate
ti ye ko celebrate ye no me na me senior brother penimpa no na ye adwuma by my two of brothers na mo nya adwuma ana my sisters family na yin na fira kwantum ye de ba enti na eze ko mo twen me brother ka trader car enti no de car ko enti na eze ko mo twen no mo nyina hiri tina aka ni nyina ba akra no ana mo frɛ sɛ incident ni kwa me te office me shop wana mu sɛ me phone touch phone eja fi me sem na aton so a grass no papaye na me sɛ bibi nkoyi na mfa car e call La Paz na mo Medina Salibutwe na mfa car from there e ba La Paz ni ba na me bra ka chem sɛ o ho kra na nke ye ba ya frɛ wa e ma na me sɛ me phone na ba no sɛ na esi wo fie ye bo ma me no nnuanam ndi sɛ ni me hu sika na yes sompa sa okay mate muko anantwi data no makwa aba ya kwa aba okay tie bai na de che ne ntokwa no soro wo yechi okay na ntokwa de na de ntokwa ne bai ntokwa ne che se me bra ba akokɔ ball ma me ne beyi ma me kro na odome wo na odome na mko ball ne beyi ama satan so no ma me kro ya so senior brother no we scapa no ye adwuma o one free baby 37 me senior brother penimpa no okay na o ton car spare parts nti no we ska ti ma me ne beje ne obusia data na me da table so na ma me ne papa kokuma so hospital iti obeje me bra obusia from there me de manu se ma me na beji scan from there me bra ba square zero ne shop wa kra nyina oton ni nyina oba square zero ba kra se ne be fast scan na ere ni edo ansa na odidi but ni enim de ere koso iti omuna me kwanya nya da fo ya sa ko fa asa foforo baaye se yesi ma ko wi akosua so nya portrait farm just an adwene ne nam boys enu ye me pese me ye share story ni yi wo se ko wachi dodo ye mra ye nim kakra time a betra nkran no wo ne papa ne ye adwuma because ye pese e ba papa ne story ni mukọ okura ho na mukọ kuma na ntwie ene ade a kire ntokwa ba kire fi se so o brother bia ko ba ma me ne ba yie ene nsem bebre no ye mra edi ne si ho no because sa akosua asem no de se bia esi bu nkola brim time no le wo story ni me now a story no rough but maybe cut in short said it just been it's emra me ba adwuma mu na kan na me start am aton ne makakra nti no Sunday me madam mo ba adwuma nti that time na lolo fen ko so nti omumienu be ko back to Kumasko ti be 150 be de be so na msa fa ka ba adwuma mu ana me yi 150 ne yede e de send wo mu nti me phone asai na mistake me ko fa phone frame me madam me ko jo bi phone am de frame lawyer ni no shop owner na wife no ana so me wona so me wo na so oba na me so mate to oba ye no no be take stock ni makra maton no timiti receipt no akoto kono ye say de wo hu se ma ere ma fa me so ma nkan say 150 na wo yi 150 na wo yi ni ntia na ena ma wo yi receipt ni free ana me de koto kono ye ti ma me na wie wa bu ya take stock we yo ko ana oma me 23 say am phantom watchna na me dedidi to trade drawer na paper na mamma eda wenim no nto hu receipt no na am na receipt amakoto akon de ede sa beto drawer ni mu biem nti na me ne me ja to anso na me gina na ma me se nti on pa achew na me gina hwe nanim me gina more than 10 minutes me ntimi move na se me gina hwe nanim keke ana wasade a wasake me free shop wo ntema me call back to village na me koye na ntwia te na musu no e ko face more incidents akese ma e kokwa anfie ene nsembebre ti na mu odin mai wo abrabo no mo ho ntina ko na se obi wese wasa akọ square 1 wasa akọ wachi biem ahuchirem ti e koye no ti mesimo dama gift nsa me no ye bibia ade ni peja timitimi ko adwira market wo ministry ma ko do ma friend bla na ntwe no mo say first cabra enti e boabo na tonton na ntwe na be na se de wo kan se wo ye obi a wo hye bibia se a eye kese so beti na basa wo hye ade na siketu abi but wo wansa asa ye kese sana nya media domo papa no am hye ni pop cement no ne yes dey omunye states more than 2000 by the day mitimi more than 200 million na bra na wo hye no me hye shop ne man no tema papa no be pe masem o hye o so o ship ni makro fra buchire de ba sa da bresu ni yiwadi that time no so ye medimu ana na wife di yimedi say ma for 150 no man kan kwa na anyere anche no ti den I to them back ko usa kwa akurasi ko ye na ntwia ti na ntwe na ye mu akurasi na mu ntokwa abusuan fie ntokwa sa okronim
ti na you simpi ma himfo ba ko police station tan akoye say me target ya boys na okrumo na mi say ombekume but that time na me ye mpaibo for power ho nti kromo kakra no me muslim fo nkwa but ame no na me bompire as a Christian ti me ka che ma pastor aso na menye ti sam paibo na me bo no na amanitem bi jeda ifio ene imam fo mpeni fo aso mpeni fo ni nyina no na omompe mbapa so ye nimdini kese okrumo o ye imam wo na konta so na one ne ye dibre na konta ni no mbapa na ye ho ho ti ba am butumba pa kwa ye esan se o mani se bia wono adentine wa usori a o bompaye wo yesi ogua papa so ye kremo panyini ba wo so hyedem ti na ye wonwa se obi a wo hyedem a wo bompaye nso ade enchi na attack ba wo so na attack de ba me so bu a me da wa na dwa abo se nsa sei na etime ese be se kumeti se me kekamu anasa wa mo media me ko je se obo me ade na butum so obo me obo ade na butum so no asore tenye ba akonye mienu taisi pa te me famu a wo village wo ana kakra tefe na asem ko wie ba bi kra ma na ntwe onyam poison na ntwe ni nyina ma asem ko police station asante mampon na police commander ka che me say afina case na be jinam so papa bi ni machinwe bi ni machinwe kwa na me 100 case no na mo so ya akura wisha say da asem na tie no wan hwe omeku ato because MMC for ka won anyemfo ka won awo sa asem no ntimeba ebe ya fa ma amno wa paire efi kru nim na kobo bra na ja bibia ma nka timiti police commander no nanu mu asem oni lawyer me fae omo futo omo de ma me na mi jao ana mbo mi kete free kru mo de ma me ne papa ede timra me amutu me fo wie no time call the next time friend jamas na papa friend me no say am we na am so mo baby kakra no simi to mi kam fam say abade na esi SOMPA FM time call fie no na yesterday ye dan no stuffing chest no mo dey say there what do you call it kosia ana kojan ana coins ana ngo ana nema nebe because dan e pini asenti sometimes I need if be ja dan to na ba ko na che no dey abehye ana atoko ana mu dem ni menya no wa che no dey abehye akonya na ase no dey behye ase no according to stories say I dey pro dan ni mu an ki be wu ma akoma fio ti wana me frɛ me sabenya of maame bia no nso asante mampon no nso ye powerful pa me de mobo maame no na mfrɛ maame ne se ni na ida si na maame ne frɛ papa so onyu so papa onyu gusu no ade ne kan to anya me nkwa anka oyede ko ye frim enti mpa ebone hospital treatment na papa ne yede enya na oto nya na oto na pa me ma ne ba me branchen e wala pass one maame ntaza na maame so ye business enti ne djuma nyina be sɛ ye no ye oton plastic chair na ko ma ne na sefo onzo no so ye se ni nwa ba ne sa maame ne sa na mo anwa because of omo ye abusunya na se husunsum ne ma we ya se we ye tie we ye tie wenti wuni obi a husunsum ugia wona so de a ene na account etu maame no papa efri ho ba la pass okay la pass ti la pass na mu na me so me ye de ye tie SOMPA mba na mate se me bre si dan but se na dan oni hwe omo so wa to adura wa e dey ti na ntwe ne mo yale na mo poison mo wie no ye gina atoto nton mama yanka fo no ko ton mu nyina nti nya sky akra na mso no mun kan kra ne nchem timi amede meko me ba ya asase na mo ka so ma hwi ni so asase pradada na me ambe gina so satan kwa de ne mani mfi sei me be peja wanwuru bodde si asase ne so ti me peja si asase ne so na me nwa na me papa ne nyina free la pass wo e ba betena manten okay manten me bra ne ton asase no ana ye kokoko tena ohonum ntimira ye te manten na edididi mu a na maame no yare pressure okay nti ninro bi a wonom no em say me senior brother be fa onu ko tugu o say ntem papa dia papa so pe no pa nti no no papa join me na maame ne pressure because if you abroach neighbor ni Ghana je hwe adro na ya hu na maame no so tim ofri ko that day no na ho de we ni bibia the attack ne ba no so at once no on so o the free nti ewie ofri around be 9 ade chin tu maame no a Muslim maame onye Muslim but convert to Muslim okay no a Christian no convert ba papa de no a Muslim papa kra no onye Muslim no ye Christian no a convert to Muslim pa otete no okay ana ma ko wi Muslims no ko sua o ma de to no sua okay fo ma te ma be ye atitiri na wari maame so de ne wura mu de wura maame so okay tie ma no be wo yegu asumni okay mother side father side nyina ya Christopher nyina ya Christopher okay mother side presby my side ya SDF oh okay father side SDF oh okay
It's no emu free mu no na esa abrabo no papa na free na maame ne di kan free maame ne di kan free papa na echen papa no so be free mu 1 year 6 months na papa no so free ti abrabo no be den maame na fi me try say me hwe me nuanum keto no mpanifo no wo ba to mu nyina abrabo no enkoye mo ti mi bo mi ketem e ko hye takura de kakra ti takura de ahombrase ne no kwade na migration officer bi so fa me no so be so obo am no de mitu kwan na ha mi so temi no so amache de bi yede okura me na adomache de ne mood pa na mesio mate ndo obo adomache de ne so de ana ofa me se ne ba ti minute to na mu za o setan me yede e de ma me ana o kan za me hwe system lemra na on fa mitu kwan system million yen mo ba me ko fa bi ono so obebo na fe de o se ono obi a ono ehie o so obebo ono afa de o se ko fa 6,000 Ghana cedis bra no mfa mo o na fa tu kwan osusu je da metu sre etu ye ti wana mete se me senior brother ba ko asamba pa ne matu egu abonti se so akofo baby iti me ba fie but na mpai bona na me bon na akoyese adoma chede kakra e ba ma afom koyese me wa ni me bitim ba me kan eye adwuma because of Christo somna odo hu be shi wura mu na mpai na se for na afia se me so me nya adoma chede kakra timba me ka che mapa se ge no ntwe no mfini nche na ma hu ni se odi ge na che widim o ka che obra na se me ka che mapa me frifie almost sisa ne mantugu ye no me fita kra de ba fie okay ses abra na papa ngui na papa ni nguye oh okay na me ba fie timba fie me ka che papa ne se ne te ma hu ni se oba na ne nam no onkwan e short ja oba ne life ma no ana papa ne ka che me se oba ne be kun de na oba ne be dika na me se we ye peni SOMPA FM akanya mi asem enkafe hu na morning iti daddy day make adam asem me ma papa date nyina say so anya na within 3 weeks pepe obere obi fi atas pasas sa na me de hu ye na bona ana bona mane na papa take action say na so no tina nyimire ko na mko nze papa ga na sana na egu ne so awa mo na eh no so na pedam so me pehwa na me sa da ben ti tampa na the respect mame no so fi ga ne so fi no obesne de e ba fi I think say 4 days 5 days me da the next room na me da enda na me me bi nkoyi me sorry come papa je mu say ne net ne wo so that you know no sorry say ne home member the no so yaro ne ho den pa the yarashi ye de ko do hospital na so anya media na say time na wo kan say obefrim na so no free mu no na say anya media nti mu ana me ko ji loan ana me di business ti loan am ko ji ye no na afi mi tia afi du ba bi na mintimi enchia ta omo atake mo area wa na msaide e bom ketem e ko takrade ti me ko na Mr. Frame say that day na Mr. ma million that day na Mr. e flight to here wa me diga na no 1 year 6 months na papa ne so afrim na mo born na man say we bleed this for 2 good months in Chada to Frame no na me kasa no tata na enwafo na munyina mpema asem dada nti me tunifo na me share nkuna say nyame ne de ma nyame ne obi na kun na enwafo no shifty brims emmom na so nemre na ida aso me kan Mr. say menses na ida etwa na oba sa aboa ma ida matukwan ana ma me agent bi say me nkono na omboa me zata na kasa na immigration officer na sa afre say wanya barren inti membra ka mo hanko de meko ana me frame Mr. say papa na frame o what's there why passport no bibia wi to wanya barren inti ebeya kamane mbam na agent na kan de minim no but not the agent ni bibia ide amame the minister ne agent ne kasa na document na busa sign 100 million Mr. push 100 million instant edema immigration officer no enti immigration officer ne kata say within 3 weeks pepe me free Ghana tina say me say come back to takrade na me ko stay in China na me population on China mre no so a na me ko ti mra me ko share immigration officer na afi ene China na abrabo nu say de let's say you see say show abrabo ya from Akura o tepentenkwa ukohie nipa bi odi kan ne ko ya adwuma se obeboa wo ukoyi iska 150 tu eyi receipt ne to twene ye you see ti what wani ba ho se na san hye drum ye ko hu ye yi wadie o ma me no papa kro mu ho anantwie anu so mukodi hu adwa ko wi ase anantwie no so ne poison wo mo e de ka ba o sa ba kro kasiem o ma me no papa
no mo so ababa be frim akirei oso kopa busia anyeye afei o sister say oboa na watimi etu kwa immigration officer adiska na no so kobra sa wo hwe sene onkola brem eba be sisa be say wo so 28 years na from 1890 what penten kwa for almost 10 years echi ubeye kristoni obompa ye umana nyame abie woni kakra na wo hu bibi etura bi nyame timi ma wo hu die besie na waka na abam wetwa wo hu saa no matise nyina ye tie so nyame ye wadom because ye brilliant mpese utwitwa no so nyame ye wadom ma obehia papa bi ene ne betenai ka ho ehɔ na sem ne kire na me wi me ma me lessons a wanya de free wabrabo obi kan roller coaster ene sabredi e wo ye wo ho betisi eso ne papa bi betenai ka ho sem kire me mpacho ho na madu no okay timra papa no migesi officer na ntimi amwa no na me be share UK man so na embrabo no mi adintimi dem nkoji me si working said dey do there but me obi am ye fast ti me si work na mu na me dem hontem be me master ana papa no ba be share me na me ye ne wo fast ba ko ne praso ofio na papa ni fra boche ba oba na obe na ntina na so ye me sam senior ana so okay o contract be the mame to de me fro dan ko so fini abronsan one ne yere no mka chem say Ghana efiafo mu ndi ne kure na omunyo bia fa omunyo madi nhye ne santi no ya ba ne de bibia ehye won sa onimeda but I don't know the reason why ato answer no dey obepe masem di bibia ahye me sa da moment no me hia ne da just one day na pa ndi bibia ahye me sa no ma me first me SOMPA FM nti lexi bibia gu paper so de ma me na me start me no papa panim bi ofio ya nkabaka ade bibia ahye ne sa ti mi wi adwuma ni nyina wi na papa ne friend say o boy ne ye no kware for pa wodi ne kure no ye adwuma so fine ntebaka papa na koma na ni giye no say there was another contract wa Accra me nko na me nkoye na me koye na nso me koye one room ana de polytank sisro ti nipa no nso ne efe ntiti to ane so hu me modern bo na friend ka say boy na ade ne ba no oye ne kware for pa obo no modern ti na sa dance de ne ye den oye mo ti papa ne be pay ma asem iti papa ne sa ma me ba back na msa call back to Accra biom na sem ko see garage send ye sama atna top ne ye garage sem ye na abronsan iti sa time na titi no we deal with chrono ye bia papa no ye nye dey na mso no oka me ntimi challenge no but invitation na me ma no kwan no ye because me nim papa ne bebre to on ne nim papa na ye tie SOMPA me ye panic kakra o tie ka sa o se do no be ka bia ye final me so de me hwa me di ntina me dey me mana chrono no de woni ne mo but ono de na o ye ba won kan because o beto ne so ne papa no won kitchen won de dada ti me fa papa pani mu ba akọ mo no no so o wonim de kakra so on de ni age ti o metima ade to mo fe ye ko market ne ekoto ne ma me nkobi because ade na ekoso no me mu se me mpe nti o mo bopo ti ta mo kwa na me nkobi no na papa no ya restore cement bag be 10 bags so I'm cutting up 15 bars. I'm cutting up and say BBN wo. Internet so tabu Friday. But it's out from beton is cannot made on meshe. Inti ko bia for so 1000 na yache. Inti me ma mi mu free say me dem krono ne ba opa no. Me nye. Inti me mi mu from bo po say ti ame. So anko funu me nipa me de ne ba ne titi no. Na mo sa ake me na mbetena fie. Ompa no me. Na papa no ka say edwuma wa nye oja me kwan. Eye Mr. Usi no. So jame kwan am so daddy boni be na maye aya o jame kwan ko me ara me hwe bia no so no men kan amount of am so okay o ma me 30 million no so be friend back to friend back am say daddy bibi ko so ka kire me no so bibi enu na so no so won ka de am yan kasa me den me kan de ko so nyina a kire SOMPA FM me pe wasem de nti obe friend bia am ko to ne ma me nkon krono na e ko so but me mpe me yi mi wan e den efrim Inti yakwa nema no 1 cedi ayejejo 5 cedis 10 cedis ayejejo 20 cedis inti men support omo no enu nti na omo support say me free adwumanim no apan say what you see me do me pe wasa me judi pa na e de na me say da bi ansa na me kan sam me ka tell on free titi no nye dey ensim na onti ase men ko say me selfish interest inti na we na ma on friend na de obi an papa ni ndina wan fa madwuma me ni problem
papa nso no na mka story nyina che no na papa ma me return it back to adwuma mu obium so asani miska from mountain to adwuma mu into ona papa no benya me mugidie kese e wo adwuma nim from there no na nipa na me de ba no papa no pano no ana titi nso no 100 bibia no ase ade ne bedi me nsem na me 100 titi ne bedi mani me bray yo man fatete ne ntro wase mafa wi akoton eleta papa no so o musa me no makofa ba se me chere ne se save enye kro no ne yede se meti ye wie akra adwuma no na papa no ede me ko takrade no ka chere se o fenso na me yo me san koto aso na me koto fenso ni wie ti me to ye no ka chere se o dan bi wo 3 rooms and toilet and bath me mbuni nyina na me peja dan no structure and fence wo ma no ti fiti asa papa no ebe pe ma san kan so be den construction company ayede e dia mame wan ka so be construction no ko pension na da chi bi no oba fi a obe Ghana fo ni binum enka na kore endi ne kore ma abrochire fo no omo disika no ba na omadi ti ne kore me die na adwuma ma no no to be bie adwuma ni bi na ono ade contract ayede abeba iti misi abotre tina me yeni sika sama wose de mame ha misi abotre me so de mate but say bia me 100 and me 20 bia beto adwa ne de nyame enu kwenum na papa no na omane embo me but enye sika every day bia e ba bi 1 week bi 2 weeks at the same time na me so weekend wa metimi ko twa me job ntimbra me start adani bu no me bu dan nyina me nkwa na bu dan nyina later mfa one labor baako yes sa wonyina sisi o fine na me start two foundation fair boys me no become the two foundation timra ye two foundation no nyamwe no kwenum ye yi foundation no concrete nyina o ma hye ofi other daddy nyina two ye dey different tim ko hu say like as a be the port to be but na me hu na de bai SOMPA FM ana me dey like boys na say na me so ma sa hwe nim mfiti ase na ye gudan na me ka kire o mo say that day na me gudan na me ka kire o mo say mo ye fansa engu fam na ye mompa yansa na ye budan no omo se bibie no na me se no adenti na obi a wo ye Christiani wo so mo fansa engu fam fi say Bible say emfa de kaiser de makaiser de ni de won emfa ni de de emfa ma no ade na adenti na ade na hu asase no ntia na opese omugunsa me de me gidi chem say esen ko mugunsa na ansa no mabu ko say ebusua fie nti wo de usu say so mugunsa me de na me susu ti me ka kire papa na free video call ana behind of anka bakano at the age of 70 years papa pe no na ni afi no na nka say daddy mesrew mom ye fa ansa ngu fam na ye mom paye ansa na ye budan no so no me ha bibia ni wo budan no ye wadwuma na so da bi unye mom pa wo se no any for me ntime njarami sha na say me de ni de mom na me ti o masem na me ye adwuma me budan wie ye me say ni nyina afiri ho na bo foundation ni go hu some port bi but or no awonye ade bia as wa fix wa flan ten don but ma hu say we round or shell say and as say but I didn't say for me e dey pickers ni na e mo duda ye nyina ye tie SOMPA ana me dem sa de fra anuana me de me ye madwuma fa so me no obi ani nkomoda ti na me 100 bibia wo adwuma nim bibia everything but na boys ni de hwe every day bia e do bia marking day e ma no but am de me pon adwuma na me ko fie me pon adwuma bia na me ko fie ti se bia mo chime a de minisco no attest me 100 cities bia 200 cities enti wo de no ntua wo ka de no ntua me ka wo na wo mpese obetua wo ka na se me de no se de obebie company na metima me ha me ho ono se obebie adwuma ma ba se wo na nko agreement na se manfa mo nsa nhye krata bia se da bia fence because no wa bruchire okay eto mo ba no de mo ba ye adwuma na o ma ji o musika ba wo de na ohie omo na o send you bibi kakra na de twitwa me ho okay woni papa no story no o story so far na oni a share from Nkola Abrim no mama ya to oni papa no de no so later but for now no enema wa fam wa asasi so obre SOMPA FM abrabo mu pentenkwa amane a wunya edi adisua miensa ena wo as a young person wenya as obi a young bi na wasiso a obobra because ena mpese etiefo ne bam na wo de be ma no eti dwene ama miensa ho na e share with obi a woti obi a young man no wasiso ka wo ko wachi bie mu
akwa koye 18 years ka edie na ka wonye futuo ne adesua be na wonya meba so tie for ye me ye ne be ma Yusuf Haruna na edi na brabo mu nkomo said ye ohine nipa bia ye stories etinie ma tototototo no ye tie bi ne de bia boye bra na brepam no se wo be mo ye 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 teacher number no etu na efre 0260 196064 abrabomo kukushi asie Yusuf de no working the personal life story and 0260 196065 Yusuf me bisa wo say o story ya metie so far no wa as a person de adesua na wanya wa abrabom adesua ba ko edi kan wo ma abrabom ye kwan ye fa so ni nipa e kasa ana kwan ye fa so ni nipa din kitanwodie e wa abrabom cause benefit do twa sa woni se na echiachia ebia na kasa bi abeka ebetime di wagina brebi e toso mienu eye abusua se mede ho beto abusua bi unnuanom ana wo papa binum ana wo papa binum eno so ya abrabo a se nyame dom na wo se wani bie na wusi de wiase te a ese o live life say ankonam to me ne de cause ana me cause make abusua mu story a anhwa nintimi nkasa esunkwa because kan ka bianka wa bo bra na wo kwa wani no anya abusua sem a odi enka wogiri se enka beboa wo ka megiri se man fa abusua mbata no na me me personal life dia ka me ni patitiri wa abrabom cause sikana ba na kwa menua no na sa communication officer no kokoji scan back ebi asa nnuafo nyina so discana yusu ebi mo yusu de kwa abrochire it's no busua side there to me do be ko temi there ka onye very careful say ma menua papa nua menua bi cause ye consem no ma e wa family side anhwa ka unye da areho o na wo adwen papa e fa wo mu ho ene akoma papa but o mu nyina e take advantage e de how be brebo e ba wa brabo memo ka number 3 addition hine o de ma ye mudo 0260196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na you see what can say number 1 no see and share no ka say yi sembi o ha be kind o ha be ba na number 2 no busia sompa da bia me kan ho se mampai boni kan e banipa ohine mampai boni kan e banipa o sa wo pesa wo bua wo bi kura mampai boni kan o abayo bia na ware aguo ni kunu nia o ko fa ne betra ne nche na dia ware gyan na ba bankomu mi enu ti wono na problem bia no abusua ye nanso mampai boni wani mu kan ansa minim dia me kan bompai fa wunua no ho ansa na de na ba fie ho bompai fa wankasa wunua no ho ansa na de na ba fie ho bompai fa wo maame no ho ansa no be kasa wo de na ikwa abrochire ho asem na make kire wo no onu betimi adunia bo waba 0260 196064 and 0260 196065 bonipa won payo Sompa FM bonipa won paye emfa won si woye wukunu emfa won si woye woyere emfa won si woye o maame o papa unia bonipa won paye mo amati Barbara story Barbara ni kunu na wa abrochire
Mami ko we wi amaka Barbara de no. Hello. Hello. Afternoon, ma. Afternoon, be man na ti say. Boko ajikun Santa Maria. Ma. And that all can be no crew. Ni pa na mo to be o say mo pa body kan. So ni o ma mi o de le ba wa bra bo pa na be plan fia. Obia. Messi, awariye bi manim agu. Awariye na gu. Hello. Yes. Good afternoon, ma. Good afternoon. Pato mo ti say o. Adumu o. Obi abia Moses ni o. We dey emfa kwenye so ne ma happy birthday. Ensenya mi hira. Ene ahoden ne nkwatenten ema wo. Me pacho yeti o. Yenyina yeti sompa. Adisia pa wo se nyina yusia se do kai na. Wo se hwe ya no kasa yi. Ehwe nipa onene kasa cause unim nipa trim. Ma se ne won so kan say before obi nipa be associate kurampo no. Bi wo busia. Suru nipa open wo. Man pa body kan. Ati dia obi bia man pa body kan. Me process here. Me odi me ma busia fo nyina me suru bia. Before me no be associate na me no be associate to ho asem. Me di kan ko nyame anim SP petition to nanim sa sama me ko ka che nipa yi. So o adwembone efa ho a awurade endana na adwene ma. Itu no be bia ye ma Kristo indi kan e o ya brabo. Na nsa no so kogu ye no Kristo ni engu nsa ka oba ko budu dan no ko awurade no se awurade undu eni ona epia o be budu dan ye ma. Ma for example kaza de to kaza de o ye Kristo de oni kaza fofo ni aso ni bibia yo sumni han ni twaka ye mesre enu ya no mi nti ne mfa tu ho fo ne hu se Kristo eni ya din na wa ya mo nka mo on council 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 Maka Barbara story Barbara only the true story mo follow maybe story be by social media. I know that story. I know that woman only the crew na wa America wawo tebusu ye meeting no kaso enka opobia manako America na kwa hwe bana man no atimi aye adwuma eti abusuani ba ko no so o so na se we free oba no ware onso ware ni kunu wa ene ne ma ene oba no so de metimi abehwe na ma be 6 months ene okwaje American visa 6 months man no ene ode ne call US eti o hwe ne mama no na okwa adwuma na ne kunu so kwa adwuma eti ebeka be 6 months ama visa na wuo no ga ne ko grocery store no koshia Ghana ni bi na Ghana ni no ni di nkomo no onim no eno say eno so me sister bi na mbehwe ne bama no eti busumi nsia kwa so ameko eno say na wo be free America ha ko report so kidnap o na yemfa nko refugee camp na ge yetimi ampa akoye police case say Barbara ne kidnap no na de ne ba America onu so say obi wa America na so wo fo obi de na kwa normally ya na nkrata wo sesem kakra ye minua ne ade and FBI for ne ade so mu echi ga ne tum e wo prison obe 7 prison wo Ghana hakra no wuye sa case we yanti owi ni kurawu ni mami ewu one case samuba kaya mami Grace Coleman e maybe e chemu no a deputy finance minister ne ba ho asem na mekai ebra lady no ya chie no ya chie ne ba no na ukoya allegation bebre nsem no dons that she be mentioned that apensem mu and was say report to say na senke de ne ba Ghana and no report say girl no e maame minister of state ampanso na maame no Grace Coleman e minister of state wo mampanyina da kofo amamuom eti se de ne ba o mbetimi aharasse no eti no kan kora na maame no kora so resign you say bibia no one jinjira SOMPA FM you true story na making as a drama lady na wu ni kuna wu ni maame wu one decision obefa obi a oye abusuani ka se wo monko na wo monko hwe ne bama no a opese wo ka America ho nti no abeka ena kakra bia ma 6 months visa na wu no ko twa atro de to no so e ma investigate no e ma ko wi ase e de ne tumu ko fan sem bebre baya the girl is dead
ne kunu nso awu ne maame nso awu ne ma dare nkoa entinye se ebusua eye nipa ne ye kan enye se yo maame yo so papa o de ye kan ne se menka se wo ye menua nti sa ne ye kan menka se wo ye mabusua ne nti ka se so wo ye nipa nti mebo ne ho mpaye emfa wo se ye blood sisters and as blood brothers. I don't care about that. Joseph nyene nua no mo nyina free ayi one father no mo na yi ne mai Delilah no so odo Samson enye ono na yi ne mai say ye nipa nko adia go to the father of spirits ne hu enam ne mu aye adwuma. You see for last lesson ma me time na so waka de edikan ye hwe no asem de atosum yenu abusua asem ye wo bobra eno nso nkire se wo nhwe abusua ye wo love bi wo do obetimi aboa ba ye wo love bi wo se wo te wo kwaba obra ya no mpaibu mu no de nyame de beto akoma so na wo de aboa. Lesson number 3 amo ye di nyahwe nyame be. Lesson number 3 the meka church if we nyina say me ba cho chen lesson ma me na me fa we we hello ababa ne fra usen Maggie mo no so ma me why. Hello Maggie Timenga afra yo pa cho me brana so here you see lesson number 3 it is sorry edwuma mu nsem se be hie ni pa bi wo abrabom se be nya good ahomobo SOMPA FM ade u deserve se onsaka na obi we de me pe bibia afiri wa na se bibi se no ni pa bi ade wo bia no make sure se obema onsaka ansa na why de wakọ wo kwan because ni ba dwini timi sesa bibia nso timi si tapani wona wuye no ama a whole lot na patu no beba se de mo kana no e hona ensema kese no efiase am kode da nyina ohihye ti ebiase yihu o si adwumam se woni obi ye adwuma adwen papa kura wo wutirimu a make sure say de esesa woje de esefata wo oji memfa HομμBORØ nka se onipa na mepenasem tu de on se ma me ne nya adwuma for 5 years na do 5 years ya de ode wo ma me bi ode be ma me na mo anya agreement bi antoso ma anya krata bi antoso a oyine nipa na ofiri mu abeden asa krata bi ani ho ti 5 years adwuma na wo ye no wo ya hie Yenya ye tie SOMPA dance enso krampo na de adwuma na bedi ne nsa sesi abetimi akwa akoma ne sika ya wo ntimi mfama no se ka se na me ne hobi one na anya yi bia na wa yi uba akwa ma etieni ye ya na opese me make sacrifices season bia ye mfa nto krata so timi enfa HομμBORØ na no enye no nko a eye adwuma na wo ye wo bobrawo se wo ma ne nipa no 5 years a o 5 years ko 5 years ago ntimi get ne back here aba wo de fa onipa na ba no mi se ono ne ba ya etiko ye no hello good afternoon mami good afternoon pacha from say only last caller me bato e from me agbamaka John Kwame me pacha meet you o free me kasafe Madina SOMPA yenko me bato me bra story no matini na ba ni nyina mu no ne on here every day one open story ni wie ni penny nyame onyanya nyame nipa bia osumbo anka odini befa kwanso obetete no nyama oye anka sa ba lock ni na ohwe entenifo kesi anka ni na SOMPA FM akopedi anka ebetita ageno bawa nyampanyi bia nyame nipa owo ne ho enti na na azabo no eyefia na odi akopie ewo prison sa me zunio mate medase pa wafutuo ni mudo medase yo enti oyina ire yenu you see story we part 1 kwada na ya part 2 so aba
efa man no kushia no de sie maybe akowie se wo ye na brabo dan asem nyam gise nyame na bekire na nyame nso ho bi nyame afam de bibia nkachi ena still akra wo ye young still wo ye energetic still an ho den na beka say bia be 22 still ye energetic apamu no fanebra 1 or 2 hello me pa to kananka ma wiyo apam se me mfa wo pa fra wo say Ache Premier Isaac mikasa fika so kaso sompa yenkwan mami ewiase na ye wo no eno ana na wo ka no eni kwan se wodi nipa bi nipa da se nipa eni kwan se wodi ni ma sam na wa da chi bi na meka kiro ba metwe ni tietia media asori elder nti ya na mo kanso nsori na sofo na elder na pani bia na ye mu bi ni ya nyini ni o Matias ye boni wom na papa wom yes asori elder o ka kire mi se enhihye no ye de yano ni ye de kaaye onu ka kire o se ye de yano na ekikaye ye de yano ni ye de kikaye na miso dako ayi dako bi besra ye na ye nu abrabo mu nkomai na nka da asemi obi nso bibi mfirimu onu mu ni sa asori ho no asofo ni elders no ye wo fake ene ye wo genuine wa mampa bo ani wani mu kan bakwa koto genuine fake fo no nsam bi onya sho se da chi bi bana oni ebedi nkoma kebe Sompa FM okay wo de me no ma ba ho ya fa tem bia mo benya mo pese me ba no mo mfre me mate brani ni nkomo na emfa ntu obi fu na mo de hyehyɛ da mu saa de wo anya wo ne benya obi ba bia wo beka obi betie because you you see for some no okay we say papa ne ye obi agina ketua wa anye because oh wagidi se bibia be ka o se wo mebie shop amount mebie shop amount do the 10 cities the 100 cities sa ko wi ase a papa ne wu ye na brabo ni ti na ye sister la wo ye young enka na brabo to ape ma me de me hu ye no me twe me hu na so ma tine fie 1 year 4 months a mi nya adwumanye wow asori peni o si ya no me ka tie ni se ye nkonko hwe adwuma ne se ni esiti no okoti sa agreement ne kura minimum ho hwe esa ka tie me se ye de ya no ene kai ye de ya no ne kai wadi me de ga na nyina ka ho wodi o premier ameba be frau mami fansia me da se pa me nua be ma eti yisi vie de besia na nyame adomu a Sompa ukwada ya to asunti etiefo secure sanitary part endpoint homeopathy clinic kasa natural mineral water wo mo ka ho time herbal mixture ene boa ye ema MgsmåBORṟ ASEM ye obi asem etimi edimu ye sorry so ma professor Kobla Bochi what for God and country aba ye beda ye nua be ma Yusuf Haruna se ofrable kuma besra ye ukwada beto on story ni so now hinayire medanse apam medanse Jeremiah Simpson medanse mo amofra ye Moses happy birthday we say no probably blind Moses happy birthday baby obia eti Kobla ebeto so abochi for God and country social political show yasum ye man ni asanso asum nyankopon koso etie sompa no nu pa mu anso near the hot bite kase ebo no aba ye wie hot bite na third service prophet mango day na onu nso aba beto so wie ye no na hope hour nso aba na hope hour no de ya ye nim say ya ankasa ye papa evangelist Motin ene beso mu wie ani abomodwom 1 abi na no achi no last